clear tu te chipai le vekole tuntum kan video a chuan Mizoram State tan bi ka Border Security Force BSF Constable GD nalak tur chungchang kan bi chiang don ani post ruak zat lo qualification nalak dan tur recruitment exam center le deal dan tu te kan soidona atop thlengin uluk takin kan lo endon nia Mizoram tan big liau BSF Constable GD na Hnaruaka ST tan big ani don ani general le SC OBC tan khan deal thei ani don lovani BSF Constable GD post zathum Hnaruaka mi pa le mei chetan deal thei ani don ani mi patan hianin post ni somnga le panga Hnaruaka mei chetan post somli le panga Hnaruak bokani border district ma mit lungle le longtlai district bi ka hian mi pa somruk le pali mei chia som le pakhat la kani dona totalin somsari le panga ani don ani tin Mizoram district danga te khan mi pa za somkwa le pakhat mei chia somthum le pali la ani dona post zahni somni le panga ani don ani deal theite qualification nei ngai te anila class 10 pass chinta na deal thei don ani computer certificate kan ti kha angai don lova kumsom pariat atanga somni le pariat inkar ta na deal thei don ani hei hi she thiam lo kanom takin tuna BSF Constable na deal thei kan ti hi ST tan chau ania chuwang chuanin kumbi thlia kumsom pariat atanga somni le pariat kan ti hianin ST tan ani tel tawa consideration dang relaxation dang kha a thei to don lovani lo hi pay level 3 sing ni sang kha jasari atanga sing ruk sang kwale zain kar ani dona chuba ka chuanin allowance strong ration allowance medical allowance uniform allowance free accommodation le adang dang tekha awmte don bokani recruitment process nalak dan tur enila physical standard test PST awmanga physical efficiency test PET awmlenga written exam le medical exam awmle donani physical standard test PST hi an masaila heta hianin physical measurement height lampanga mipa 157 cm chu fit nga le inchi khat vel ni angaya meichia 147.5 cm chu fitli le inchi riat vel khani angai donani chest omlen zonga hian mipa tan unexpanded akhanin 76 normal cm ti the angaya tin awmte len expansion akhan 5 cm talkha ti thei angai donani weight kan ri zong kha chu height le weight in book tok kha ani mai donani physical efficiency test PET en leila mi patan 5 km race in 24 minutes awmanga mei chatan chuan 1.6 km race in 8.30 minutes khanin tlan thlen kha angai donani PST PET a hianin mark kha awm chuang lawa mark kengtel don lawa qualify kha atok mai donani PST PET ating te chu written exam nei turin select ani le dona written exam a hianin MCQ ani donani negative mark awm don lawani written exam a hianin question za awm dona mark za apu donani awm zia chu question pakatin mark khatzel kha apu donani darkar ni chung chana hun kan neyanga tin written exam a hianin paper pakhat chi akha awm dona paper pakhata hian syllabus general awareness general knowledge elementary maths aptitude test le hindi emo english language kha awm don ni chungchuanin mark za apu donani question a hianin class 10 standard kha ani dona ahar dan difficulty level a khanin class 10 standard kha ani donani tin qualifying marks cut off mark kha oma 20% kha ka mu thei nga ya omzia chu mark za total mark ani chuanin mark somni tal kha mu tlin angai donani incentive bonus mark hi NCC certificate holder setan awma grade C certificate nei tan 5% off total mark kha chu mark nga ani mai dona mark za chuanin B certificate nei tan khanin 3% chu mark thum ani le mai nga A certificate nei tan 2% off total mark chu mark ni kha ani donani chuba ka chuanin medical exam kha nei ani don bokani deal dan tur apply dan tur en leila Mizoram BSF Constable GD hi offline mode deal tur ani donani online atangin website ta khana deal thei don lovani Mizoram a hian recruitment center mun thuma awm dona pakhatna chuanin Serchip stadium Serchip awm dona chu Serchip tan Champhai district tan le Khozol district tan khan common center ani donani Serchip stadium a khanin Serchip district Champhai le Khozol district tan khan recruitment center ani donani tin
lena stadium lungleya khanin lunglei na thiale longtlai siha district tan khanin khami recruitment center a khanin form submit turani donani tin Rajiv Gandhi Stadium Aizawl khan Aizawl district Mami district Kolasib le Saitwal district tan khanin rally omanga tin form kha fill up tur ani don bokani heng kan omna district a te hianin application form submit turani a form hi September ni atangani som pariatin kar chungin kan exam center a theu khan submit turani application form hi advertisement a hian awmte ngala video description a khan download link kha awmani kan lo download don nia application form submit rual hianin original document sang ken tel tur a oma document xerox copy thil tel tur ani don bokani document ken tur te original HSLC metric mark sheets le certificate ken turani a original document class 12 graduate degree khatiang kha kan pass ani chuanin ken turani kan pass lo ni kha chuan class 10 chau kha kan pass ani chuanin class 12 graduate le degree kami certificate le mark sheets kha ken angai chuang lawani tribal certificate hei hi advertisement a khanin SD certificate format kha oma kha kan download tanga DCIMO kan sign ti ranga ti khanin kan thelu donani passport size photo pahni angaya original NCC certificate kha kha ken angaya amairo chu NCC kan nilo ni chuanin kha kha compulsory ani chuang lawani original domicile certificate hei hi residential certificate kha ani maya ID proof atan Aadhaar card voter ID emo ration card emo kha aken tel thei don boka ID card pensioner book for ex serviceman tan khanin ken kha angai don amero chu ex serviceman kha kan nilem lo ni chuanin ken angai chuang lawani NOC for government employees hei hi government employee sawrkara hnathawk lai kan ni chuanin NOC kha no objection certificate kha ken turani a tin tuna original document ken tur kan han soizong song te kha xerox copy self attest kha thiltel ken tel vector ani don bokani recruitment release schedule date en leila PST PET kan ti kha September ni somni le pathuma tanga October ni kuwa inkara nei turani a written exam hi October ni somle pariata nei ani anga written exam result hi October ni somni le pahnia ti chua ani bokanga medical exam hi October ni somni le pasari atanga November ni li inkar chunga nei tur ani donani ti chuan final merit list tak kha November ni soma ti chua ani donani BSF Constable GD exam inbuatsaihna tur study materials question hlui le solve probable question te kan du ni chuanin ka website www.kamliana.in inlo tlo thin don nia video description a hianin website link kha kada a kan lo join don nia